U MLA ke Shillong West uba sanbo sulai hene sengi ka arp south dari Urisau ula pentip akilap thai khubor bana kaliang ke jong u on sakarpat u presiden ka Bharatiya Janata Yuva Morcha Kachar district u Amitesh Chakrabarti lemba kinong ilam ke BJP na Assam ban kerpat u Amitesh ban wengno ya ke ijahar kaba ula ujor Persya ya u presiden ke sengkesu sengkime uba lambok starwell marangar uba sanbor ula pentip baka ni kejing sim ke jong u ya ke ni kesinjam kolong ba ukwa baka jenla kandon ha ka syongsuk syongsan hakaba yadai baka banar ka baka wa nagaliang jong ka kasi student union kuntu maki mention ba all Bengalis or Meghalaya are Bangladeshi te lesi ka perlong yo ne u Amitesh Chakrabarti u presiden jong ka BGYM Kachar district ban phai ke FIR po Silchar Sadar police station te aji siya kampitan nagaliang jonga mu Emily juga BJP keberingkong golong ba kumba pi baro pi ate pi baga ngi kam tamane konsumsi ke jongi konsumsi ke ba kibri poro ki peace loving people ke bakwa baro ki jadin riu laki deki kasi non kasi ngi asyong kum sipara but ngi ye ban ya syong suk san tapi i bukidon gini gini kan te ngasok ya kumu Emily juga BJP te ngala perhat bah lor jona kam but surkom kam itenan nagaliang jong no Amitesh Chakrabarti di siapan file ke FIR ila bandon hang ne hang tai i wording bala banlong ba i wording lesi bala bandun jimba kala harum maneng dan rei nagaliang jonga immediately mentahi ngan sa fa ngan sekar ni hoy monto biswa sarma boy naki minister jonga BJP po Assam rei no yalam te ngan sa email ru sugu ya ka city ke jonga para joko pongan sekar ni uru dengan sekar ru ya ya ki wi de ki lira jonga BJP hapo Assam kana kan long tengah Assam juga hakaba ngan kerpat immediately bakin appeal so Amitesh Chakrabarti ban withdraw no ngene ka FIR te ban baru ban aijumut ban ka level jong BJP Assam state BJP jong ka Assam state baru nagaliang ka jonga ko MLA bat ka BJP nagaliang ka jongiru ngini interview ni kam nomor ba ka ba ngaso nomor ba ka kami jonga kumnong yalam kadai kabadai ladadali nui ibhiding ibarit ke kamram ko jinga long ban the da ban the da petrol te ngaso immediately ngan sim ya nga sim jing bakli bangan pa ya ka city jingkerpat so Hemanta Biswa Sarma batru so presiden juga BJP Assam state bagin appeal so Amitesh Chakrabarti ban withdraw bar ha juga poru bagin yo ngan sa tho city ru ha juga por so chief minister bat so minister jongi alam Meghalaya baru so minister so po Assam ru kumu MLA para kolik ngan tho seki immediately bagin appeal bagin syong kum parti bagin withdraw no badla no ka ba ngi nagliang jonga ngala perkhat bangan ya kan ru chief minister bu khot ya ko all party meeting party meeting so bang long session lada ka ba don kapur ya chief minister ngan saya kan sibet te kan bangin yo bania ini ding bangin yo bania pelip mendai bayri bangin ai ka petrol bakan he te jadi jing perkhat perdana kalian jonga bangan le no immediately te PE hakin diki haki social media bat kiwi PE hapo Assam ki pun maki youth sani ki riu shampang plai baki pha ya ki kubor ki bastanat ba ki kubor jong ka jing peni suk jing penjai jai plai ki social media kum tu ki pun ba no ki youth no ki samla puli kan thai bachandang no ki riu shampang ki pha ki kubor hang tu ba Assamese of Assam and Khasi of Meghalaya are our own brother and sister. Fight in a situation, but kalong ba itai de nagaliang jungi idon ga jubakri ba
ngini pen tandanya ni kam nagaliang government ba chief minister uai ka press statement ba ula take up do i ha bo ki ko kubor bo ula ya keren ula ya keren ya kam nagalebel ko jungu baru ngai i ha bo ki ko kubor wat nagaliang jung home minister ula ai ka general appeal ba ki press ba ki media ba ben long ke song suk chung san te angta nagaliang jonga kalong ba hot haji press kala kut kum tu kila ai tenri kanum ni ban syukur ta haji press dan nagaliang jonga ru ngasong yep hip banta ngan se kran immediately chief minister ngan par ba city official issue ba immediately shwa ka session mun khot no ko all party meeting te ba hang tu ngi yo ban ya kran ya kran to ya kran ban nang ta kan sa pur ba kan ke gila dan tiban ka bangi se khot bangi ya pen suk pen sa ngi ya pen ja no e kan ne kran bangi dia yo ba ya ta ka jing ya song suk song san bagadum non ke ya pher ja bin riu kanum non ke ya misunderstanding kalau bendun katu kan ne le si kiba la man create ini communal feeling gini ta indri kalau nagaliang gajungi hi kumongai pi kumi kita nginum island wan nagaliang government ru nagaliang gi ginum mat ru ngini le mo nanti ila nanti bayi ini ding ya beli